Ola, son María, vogal de residuos da Adega. Imos a proceder a sortear o composteiro, que esta iniciativa está enmarcada dentro da Semana Europea da Prevención dos Residuos e dentro da Adega, pois, decidimos que, que a xente nos lanzara propostas para prevenir a xeración de residuos, non? Temos aquí as achegas da xente e imos a proceder a meterlas dentro da furna. Temos a Patricia de Vigo, Manuel do Milladoiro, Elena de Santiago de Compostela, Rocío Pérez, Lucía de Santiago de Compostela, Karina de Foz, Roberto de Zas, María del Carmen da Estrada, Antonio de Ferrol, Cristina de Negreira e Julián de Monfero, a Coruña. Ahora procedemos vamos a remexer as papeletas e a nosa man inocente, unha voluntaria da Adega, vai a sacar a papeleta gañadora que se poderá levar para casa un composteiro, un manual e un libro de compostaxe. Leo? Sí. Sí? A ver. Pois tocoulle a Julián Carballeira Fariña, de Monfero. O que dixo, verdad? Pois a frase que dixo Julián para reducir o lixo é: mercar a granel, fomentar o comercio local, aumentar a reciclaxe e os residuos orgánicos compostalos. O resto das propostas e as achegas as podedes consultar tamén durante esta semana na web da Adega. Para recoller o premio, o composteiro, o manual e o libro de compostaxe, Julián ten que vir polo local da Adega en Santiago de Compostela.